aquí en San Sebastián? Por lo menos 2000 ya vivirán, porque hay muchísimos. Yo monto en el autobús y vengo más extranjeros que españoles. Ya te digo, a mí me encanta. Yo no me he movido de aquí jamás. Siempre me he quedado aquí. Llevo ya del 98 que vine hasta la altura estoy aquí, en Donosti, no me muevo. Tengo muy poca relación con gente vasca, amistades, muy poco. Hay que relacionarse, ¿sabes? Integrarse, más que nada. Eso es el paso principal que tienen que hacer. Integrarse y decir, somos de aquí, ahora que vivimos aquí, somos de aquí. Y vivir como viven los de aquí. Se tienen que amoldar aquí. Muchos dicen que aprenden vasco, pues yo todavía no he visto a ningún inmigrante que hable vasco. Por ejemplo, o ir a un frontón y ni un inmigrante, o ir, no, cosas de aquí. Parece que les cuesta. Nik uste dut gehien bat ez dakitela integratu behar dutenik. Hau da, euskal kulturan barne gehien bat. Mi nombre es Margarita María Castaño Díaz. Soy de Colombia. Allá era estilista, siempre trabajé con el cabello y las uñas. Y ahora, pues limpiando, me salió un trabajo de limpiadora y ya me la paso limpiando. Yo he hecho la comida con mucho cariño. Yo lo único que quiero es que les guste. La carne es un redondo de ternera, pues nosotros le decimos muchacho relleno. Un arroz que es mixto, con mucha verdura. Y una ensalada también típica de allí, que es con repollo morado, tomates, cebolla, cilantro. Y de entrante, plátano macho que llaman acá. ¿Tú crees que será mucha comida? Yo creo que no, porque aquí también comen muy bien. A mí acá me parece que comen súper bien. Los vascos no son muy abiertos, pero sin embargo son muy buena gente, porque toda la gente que ha hablado hasta ahora ha sido muy amable conmigo, pero sí no es expansivo a lo mejor. Que a veces son callados, que les cuesta a veces como hablar. Bai, onartu behar dira, baina etorkinak dira. Bai, orokorren bai. Ez olako maltzukeriz, baizik eta nahi gabe. Al principio son cerrados, pero cuando los conoces te brindan mucho su amistad, su apoyo. Al principio es como que no sabes quién te llega y el impacto, pero ya después mira súper bien. Y me han parecido chéveres, pues abiertos a hablar. Muy bien, muy buena la comida, muy agradable la familia y muy con ganas, ¿no? Todo hecho se le notaba a Margarita que había hecho con mucha gana y muy preocupada por que os guste esto y lo otro y no sé qué. Yo creo que en ese momento alguien le dice que no le gusta algo y la pobre se pondría hasta triste. Eso también gusta, ¿no? Saber que te están esperando y recibirte con esa alegría y ha estado muy bien. Batzutan esaten da, eta gaina krisia dagoenez, eta jendeak uste du hemengoei lana kentzen dietela, baina nik uste ez. Los necesitamos, porque ellos hacen los trabajos que nosotros no querríamos hacer aquí. Por al mes que trabajo en Rumanía, cobraré igual 150 o 200 euros. Y aquí que trabajo de limpieza, cobro 800 euros. Hombre, hay gente que trabajará. Pero trabajará, pero te sacarán todo el poco dinero que tengas, ¿eh? Eso también te lo digo. Hemengoak duten lehenengo iritzia normalean ez da hainona etorkinekin. Nik hori aldatuko nuke. La primera vez que yo vine aquí, que me causó admiración porque me fui a un bar de aquí a pedir trabajo y me dijeron que no se aceptaban negros ni negras. Y ahí sí que Me pasó una vez que fui a pagar y es como que me tiran el dinero ahí y pues eso no me gustó. Lo distinto nos asusta, parece, pero es distinto nada más. Yo como soy gay, mi familia siempre me obligaba para casarme con una chica, pero yo siempre digo que soy gay, que si les gusta a mi familia les gusta y que si no me separo de ellos. Pero no me puedo casar con una chica para hacerle daño y aparte los hijos que tengo con ella.
Yo lo único que le pido a la gente que se respeten cada uno tan como es. Si nos roban, para mí que vengan todos los que quieran. Y no matan, porque matan a muchos, ¿eh? Myslím si, že v našej krajine žije pomerne málo cudzincov. Neviem si predstaviť, na čo by tu chodili. Ja si myslím, že na Slovensku žije okolo 5,000 až 10,000 cudzincov. Myslím si, že na Slovensku žije okolo 10,000 cudzincov. Ja by som si dovolila ich počet odhadnúť niekoľko desiatok tisíc. Možno aj takých 70 až 100 000. Ja myslím, že na Slovensku žije okolo 200,000 cudzincov. Na Slovensku podľa mňa žije okolo 500,000 cudzincov. Ja som to nepočítal, ale podľa štatistiky malo by to byť tak asi okolo 1 000 000. Ale na Slovensku? Na Slovensku, áno. 1 000 000 cudzincov. Cudzincov, áno. No, o našich dnešných hosťoch vieme len to, že sú z Bangladeža. On učí na univerzite a majú nejakú reštauráciu indickú. I'm Zora Hassan. I'm here from 2005. I'm here for my manžel, for my husband. No, som Hasan Jamal, prišiel som 93 rokmi. Prišiel som toto študovať, potom som pokračoval na PhD, momentálne učím na Ekonomickej univerzite obchodnej fakulte v Petržalke. Slováci vnímajú cudzincov rôzne. Asi to záleží od skúseností alebo od nejakého vnútorného nastavenia. Ale aj tak si optimisticky myslím, že väčšina Slovákov príjma cudzincov pozitívne. Podľa mňa väčšina Slovákov sú rasisti, aspoň čiastočne. Ja si myslím, že Slováci sú rasisti. Some people attitude like this, why I'm here, what I'm doing here. I should not be here like this. So that is bad for me. No, všeobecný názor Slovákov na cudzincov je, že nás ohrozujú a berú nám prácu. Môj vzťah k cudzincom je skôr negatívny. Tá mentalita a kultúra niekedy nemusí padnúť do našej mentality a kultúry Slovákov a často sa nezhodneme. Môj vzťah k cudzincom je, dá sa povedať, taký neutrálny, pokiaľ nezasahujú do nejakého môjho prostredia a mojich spôsobov života, tak ich akceptujem. Slováci sú dosť konzervatívni, oproti možno iným Francúzom, Angličanom, ťažšie sa tu žije, aj teda ťažšie sa asimiluje cudzincov. Majú to tu ťažké. To je tá spoločná rysa. Oproti iným západným krajinám
to tu majú oveľa ťažšie a sú takí tí exotickejší ako v iných krajinách. If you are dark skin or black guy like me, you can be easily noticed and people in the bus would be staring at you and you need to get used to it. I think that they're open to foreigners who look like them. So it's harder if you're black or Asian. According to my personal experience, there were some people who were a little bit, narrow-minded. Maybe they can develop their mind. Everything is okay. Teším sa, že snáď im zachutí, čo sme im pripravili. Tak sme zvolili, že urobíme sviečkovú na smotanie, takú klasiku a domácu knedlu a vývar zo sliepky. A proste sme sa snažili, aby to naozaj bolo chutné a aby teda ich to nejako nerozčarovalo. Už aj preto, že teda majú reštauráciu, takže asi majú nastavený nejaký tú úroveň degustačnú. Veľmi mi záleží na tom, aby to dobre dopadlo a aby sa u nás cítili ako doma. Je dobré, aj keď je takýto nejaký možno umelý impuls na to, aby sa rôzni ľudia teda stretávali, lebo niekedy to proste život tak nezariadí. Po vegansky. To je milé. Ďakujem pekne. Aby chlapi mali čo umieť a sladkosti pre deti. Máme pre deti. Chlapi. Mám pocit, že im chutilo. Zjedlo sa skoro všetko, to je jeden z evidentných znakov. Všetci pochválili a mala som pocit, že to nebolo len také formálne. Áno, zostaneme kontakty aj v budúcnosti. Cudzincov netreba označovať tým, že cudzinci, ale vlastne môj postoj je taký, že sa snažím v každom nájsť to, že teda akože človeka. In everywhere, in Slovakia, in Italy, in India even, there are two types of people, good people, bad people. So also same in Slovakia, there are good people, bad people. Slováci sú aj... Na Slovensku sú aj dobrí ľudia. Every people is not so bad. Slovakish peoples are nice peoples and have to give little smile because they are close. Sú deprimovaní, sú smutní niečo živé im niekedy chýba. Na vzťahu Slovákov k cudzincom zatiaľ by som nič nemenil. Tento vzťah mi vyhovuje, pretože som konzervatívny a viem, že Slováci sú opatrní a toto mi vyhovuje. Ale ja si myslím, že cudzinca sa v prvom rade netreba báť a skôr prijímať nejaké niečo nové, niečo pozitívne. Celkom ma zaujal tento projekt. Myslím si, že je to veľmi dobré, aby sa do pozornosti na Slovensku takéto veci dostávali. Som za každú srandu. Firenze è una città ormai multiculturale, cioè ci sono stranieri
dappertutto, cioè si vedono sull'autobus, camminando per la strada. Prevalentemente comunque si tratta di ragazzi con tanti sogni nel cassetto, oppure anche padri di famiglia che purtroppo vengono da dei paesi disperati e si aggrappano a qualunque speranza per poter dare un futuro dignitoso ai loro figli. Secondo me fanno tutte parte di un'organizzazione che li fa venire in Italia, gli promette mare e monti, poi quando vengano qua non hanno soldi, non sanno come fare per tornare, o si adeguano a quello che vogliono loro, muoiono di fame. Qua a fine 88 c'era mio fratello in Italia, lui mi ha chiesto vieni in Italia con me e mi portava, tanto lo sa, era come viene in Italia, come entrano, no? C'era entratura segreto. Quindi ho entrato come segreto e senza documenti. Ce ne sono molti che lavorano, non ci illudiamo che siamo tutti a rubare, C'è chi viene a lavorare e c'è chi viene a fare del male. Ricordiamoci che noi per 100 anni siamo stati, come sono loro adesso verso di noi, siamo andati all'estero a cercare di lavorare. Quando arrivavano in America, i primi a contattare erano le organizzazioni mafiose. Non sapeva come fare per mangiare, rubavano, ammazzavano, morivano. Magari c'aveva la famiglia a casa. Bisogna anche vedere queste, tante cose. Io diciamo che ho delle esperienze dirette con persone straniere perché vivo in una casa con 6 persone, di cui 4 sono stranieri. C'è un ragazzo cileno, un ragazzo belga, un altro svizzero e ora c'è una ragazza ospite che viene spesso che è messicana e un altro ragazzo iraniano. Noi facciamo delle verdure al forno, le patate al forno, abbiamo fatto 2 dolci. Uno lo farò io, una torta molto semplice con la mela, un'altra torta l'ha fatta il ragazzo svizzero. E noi viviamo tutti insieme ed è molto bello perché ognuno poi racconta le cose del suo paese, si sente parlare lingue diverse. Ho fatto anche indiano, riso indiano, e riso è saltato in padella e questo riso cantonese si chiamano così, e poi il nostro paese dicono anche polpette e pollo di curry. Allora, io so che sono una famiglia di 6 persone, babbo, mamma e 4 bambine. Hanno portato via il lavoro a parecchi italiani, sì, non è che sia una cosa. Secondo me c'è un accordo tra le nazioni, 1000 buoni e 10.000 poco buoni, ti si fa mettere l'azienda laggiù e tu vendi, secondo me. Poi posso sbagliare, però secondo me funziona così. Noi veniamo da un paese diverso. Quindi deve avere una cosa anche parte nostra e imparare la cultura dove viviamo paese. Molto aperto, però è meglio di nostro paese, sono molto aperti. Qua sono gente bravi, tu sei bravo con qualcuno, allora anche loro sono bravi, capito? Sono simpaticissimi, davvero dico sul serio. Poi sono belli e ho trovato un mio amore in Italia. Importante che rimangano le tradizioni di ambedue i paesi. Aspetti negativi io non ne trovo. Ci sono aspetti molto belli. Da parte mia mi sta bene, perché alcune cose che non si vendevano si vendono a loro. Cose che non erano sotto costo adesso tramite loro hanno lievitato i prezzi. Arricchimento se fanno un lavoro in cui riescono a esprimere le proprie capacità, sì. Diciamo che in generale può essere una ricchezza perché comunque fanno lavori che gli italiani non farebbero. Cioè magari stanno 1 mese, 2 mesi fuori col camion, fanno lavori che comunque un italiano non vorrebbe fare, preferisce magari un'altra vita. Io penso che bisogna abbandonare un po'
l'ideologia che l'italiano è l'italiano e lo straniero è lo straniero. Io penso che tutti siamo figli di un'unica terra che è la nostra terra e quindi bisogna rispettarci